Datar Pak Datar. Palaloy, aro kameray. Subscribe. Oke, lupa dulu kan. Subscribe. Ah, so iyan. Buwaran ni dalas sang dala igaling. Dali pa. Alyak asang tularas. Terlalu vila gampang. Bos. Oh, terminal kabita, bos. Bos. Terminal kabita, bos. Bos. Tony, bos. Sere. Mau sere. Terminal kabita, bos. Buras tidak ko sere. Dia. Andalan motor ko sa lima ko sere. Muka nama tegalin. Tapi sebenarnya sere. Wandel kamu toko dan kali-kali. Sedih begini. Tuh ada geleng, sere. Kuita, bos lo. Hamat cek, bos. Nah, mau jam-jaman lah. Bos. Kang asusin apa sih kak moto? Tengah si Rona iro, digeleng-geleng iro. Cewek sama anak kurang masuk. Anak-anak. Dia. Apa tuh pinakadalo? Usah dibotok dulu Hari Raya Kurban telah tiba, Hari Raya Kurban maka roba kira lain deh. Boleh keren? Boleh kan bos? Di mata bos? Namun ro, wang kali nggak tahu iker bos, majorita lugar mana, lugar makaroba war bos. Lugar kurato gari mas sumba dian bos, di masamba. Padahal anak tahu sugir bos, mas sumba Tony, makaroba Tony bos. Ini nggak bisa arah gitu. Udah angkor sere di dalam jama. Kok selalu kutang amak kok. Anak-anak kalau si solid, pero masuk na galemat besar lindet di utanay. Hindi sih digaris sepaw. Mencak nasa nga kabar makadi. Seandainya bembek mo nagere pawar. Ya mati nagsabi masimpo-simpo.
Iya, suruh viral komedi kampung. Doi sih, no? Doi. Dewa karoba. Cerita kak tema kedi. Terpaksa sama karoba kayak. Siapa dulu galeng? Suruh mantra kak minta sapi. Kasih lawe saleka den raka dia ko tampil Tigan kasih lawang ko tandin raka ro. Dong ngesun usapa na deva runtul. Tenaga pak, nafasnya kak den raka. Tapi deh terpaksa ya. Siapa mau teru-teru pasangnya. Coba. Tidak pernah sih nak karoba. Bos, Tidak ada zaman itu. kilo teh bos. Antara rok sapa sapi. Malala siki bos. Malalas itu. Motor ki doi situ. Bensin agak dari untuk ki masa orang motor na tahu ya. Jangan tuh. Si tahu nih sedih nih keseruntuk waktu merubah awak asa di mak beng-beng. Raffi ini waktu nama suaku, waktu kerobangi. Sandi. Wah, tuh mau kuah. Tuh mau bambe. Ya mate ku ya. Au. Itu ka proyek lopo. Au. Itu mana bang pengiya? Bang ra. Pakan langi. Pag matuan pengiya eh. Nako tahu tumpang. Oh sahabatku. Tahu apa si runtu? Andra. Aku malah ikut tumpahnya lalang. Tiga, Wak. Dasar rakyangi. Iya, Wak. Anak ko eh. Ito ko tumpang. Ya, makro. Udah aku kemaling. Jadi ini tetong apa pengen? Bagere ya eh. Mana kamu tuh ya? Tapi jangan si tahunya apa makan masuk ga? Kurang gere sengi ya, tamas kita tuh emang, kuro, hitungi.
Inul kopi aja lah. Iya. Aku isyarat nama tempat tadi. Iya, Pak. Tangan kayak mau siapa? Tama ya. Berapa kopi? Iya, Pak. Si tahu dengan kau kopi. Bos, kopi udah diperangkang lo minta sapi bos. Ajak nah. Nanti sarung balas sih mah tuh. Di boleh bawa bos. Ya, kon rawat kung kasabi nuna balas din na. Kakanda bos. Dia dolo ah. Usok asud din na naway. Ini sa piaga motor lo nagire aro pa war. Siya di sapi bos. Harga 10 juta bos. Lebih tahu siya bos. Nako sampai pakurlanan li sulinar wah. Terpaksa lagi sa pada nero. Talon. Oke, mana bos? Bos, ar sapi bos be. Bilang ar we. Aduh. Belum buka ro. Berapa bos? Awai ke bos. Engkau kali pokmu. Meduk tutu. Patutong nga. Hindi na may sa dulo makaroba ko pak ko. Kaya ka kaling. Bos tadi taruh awal kamu sobrak ya. Malah kau geling. Saya nak bisa bos. Dia kula menjanji geling. Lo kak menjanji matang. Bukan me galonnya mai di rengi bos. Oke, luar resta tang jadi bos. Gua minta kati sabiro. Hoy! Aman masuk begitu? Tidak yang bauku. Kita tahu bari tadi ya. Dengar baru sa binero. Dele lo kak pakai mak bine. Depan kalian anak pokok baru cerita. Sapu bati mu. Kalau kena fight bos. Mula mesin dah tu. Jauh ang kalinga. Heh? Manga di? Lagi deng. Anun di? Engkau pesan na din raka. Lako dia. Nasuruh kak malaki. Apa alena? Fokus mangedi. Napa? Dito gaga fence na. Ito miro mega fence na. Matang, igaling. Pak doktor. Alena di gaga kasi siya di mo. Jadi ko apa ko tindi? Elomoki. Sembarang mo ya deh. Dapat ditampil kak. Baba, ngapa ka din kalinga tu? Ya ku mandre na, mandre tono tu. Ya ku tampil ka, tampil tono tu. Lo kena balik man, kalau pergi bola. Mi ke jama-jama di bola. Bos baru sih ki. Begadang janda wala tu, wala mana jandai. Oh, nara habis tu di penu sapi andalangi. Ini kondalang. Aw, tak dongok-dongok no. Lu kirong kano. Nakali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya sa kita balu. Aroy. Awi. Sabi sempo ya.
Nulis malita masuk saya. Tahu tahu makan di Tony makan ada masih info ya. Era biasa nali pawar 10 bit de warengi. Apa sama dulu? Wah. Masa kamu ke di tahun. Harus suara sapi. Masa kamu makan di? Harus suara sepenuhnya. Kapan boleh? Orang nak sabi nero 10 juta. Awak dia nulis terhale sabi saya nulis perang dia kan mulai nulis lagi ya. Ya warengi tapi tambah CD. Kalau tuh pakai pendek janda atau malah litong petampan di batang ngeso. Di batang motor ya. Ada pas di dahi kulonala. San wale. Tapi inrang. Purabi alap paro aja tuh. Mata dia nawa aja kak matu ya na diseng tama kedi. Awa jamu kak garo matu ukuran lepereng. Hai, aja mana apa? Itu kok aja. Ini sabinu, benda tahu inrang. Oh iya, Novembereng. Geleng. Matu kung kata na iko. Makrisa agak mulai tu sabi akar ko 20 juta. Masuk. Terpaksa masuk, Bos. Oke. Rene rawat sabi lis. Assalamualaikum. Taro. Waalaikumsalam. Ini tadi nonton 20 juta. Magero do de likan di gare tama na den rukun kakkoy. Oh, monggo. Oli ka tutama monggo. Heh, walu fai. Tama main be. Yes. MB, mana kau si kau tulang? Pantas mak beri aku dan neraka. Dia tu saya nuker dari kamar Hah? Mana kena anak beda? Nanti si ruang ni kumbe. Si mak kun rai kau. De. Berapa sandri? Tapi usandri ni. Nak kena si kak Rodul peleng. Pembantu mencintai majikan mencintai pembantunya. Hah? Mana keketul-tul si kak ini? Atindro nambe. Mele ko moto maring ya rusa vie. Iya monggo. Ajak lalu muntah mele yang di kasar oi. Pak Mandoro kok tuh? Ndek ya. Ya ulta. Mbak boleh. Penting. Mau wan kita dulu ya. Geleng. Oh, geleng. Sere. Oh, sere. Oh, geleng. Sere. Oh, sere. Sih. Bleng. Bos. Oh no, oli kita bos deh. Aku share itu pe. Mana ke YouTube? Dia bawa ke YouTube. THR no liang iro. Kenapa? Ayo do, liang bos. Bos deh, wajuna. Wajun mau jadi agak sih bos. Ya. Wajuan dalang ya, geleng. Nih, ada soju tidur ya. Dia tidur. Kirinya ke sahabatku. Udah lah turang, pusing asik. Nang kasi pusing nih bos. Kusaran sa digeleng Iga mga tagire magalo sa biro. Nang kamu tuh pak gire khusus na bos. Nawis mo. Tika pusing
Kok ya loku? Bapak malah bukan na dua subao nuna. Aku ya rodo, upah kira khususnya. Gere, tetap sih dibagi daging. Nih loku ya, wala nih bukan na dua. Uluna sedi. Di andre nih ro uluna. Di balu nih bukan na. Sudah di semua dah Lo asulin ini sabi lo kalian. Masuk kalian. Pasti masuk bos. Kalau pagere internasional bos. Di suara kampung bos. Ura asa doi si kabat tuh. Doi si rogele doi si. Jadi magang tuh bos. Ntar bana ba jabat lakor. Lalu sih bos. Malala sige. Sedangkan malala di dinong. Cah, rasanya dia udah diangkat bos. Ayo bela. Yang agak betul sinay. Aku ya bos. Wah, justru sulara bos. Aku sadar karena aku bos. Ika sere. Pada para na igil bos. Tapi sambil na tambahan na bos. Oh, gak apa niya tuh. Tapi berarti Allah perpayon pimatu ulah kalian. Saya keroba kan. Jadi kan saat ini dari mana? Hah? Mana kalau matiin ro? Foto ko mele mirengin Andre Sabie. Ano? Pokoknya Sabie matiin ro. Ada kamu kami nangis Sabie. Itu kan Gere. Ayo bos. Ayo bos. Nah. Allahu Akbar. Hah? Ika tulang minang sa pinaro. Sa bicuk tofa. Ndak tofa. Sepertinya ya, jangan Cina. Pernu to na. Hah? Bos itu nih. Tinder no. Maksudnya? Lakunya apa tuh? Hong, jangan tuh aku. Sik, Hong, jangan tuh aku. Wah, mati wah. Latihan ngabe. Wah, semangat ki wah. Latihan ki ha. Bukan main sih tahu yang latihan. Oh iya wah. Mati nampak ya? Cari hilang. Iya wah. Sana. Harus melele lah bulan kiri. Kamu beta segi matu. Mana kalian? Bos. Haga sih bos. Ya anu gare bos, andi gare. Lemak kerowa bos. Tapi kayak bos, 20 set dinalangi anu na bos. Sabi na bos. Iya kok tahu udang kali lemak karoba tuh. Kasih sama karoban li. Kalau sikit meli sapi lagi. Hah? Bois. Ya mana marok le. Bukan tanah ko matu, tidak bahan ko 20 itu lang sapi. Yung 30 50 kang fawang ni. Oh ya bos. Yung paus sila wana pa ikun nyo tututi mun. Oh ya bos. Pero man. Bos. Bos, Arvin tuh na bos. Wah, dia mah pintu, mereka bawang. Bos. Makasih. Arpa gede na bos eh. Jangan itu bola. Munu batang muti. Awen do Iko galis sa pohag gere. Ana poso tu na mati sabi ko lo gere no. Nasi coba natali sabi na mati rugaling. Wah, coba coba nih bos. Hoi. Jangan anggap remeh orang lemah di zaman sekarang.
Assalamualaikum. Dia kasih petua. Hai, anggota aku beling. Minyor lada sedikit timunnya. Hah, dempeng ka petua. Sudah tulang. Jalan aku tu. Ya mana dibahas ya Ren, petua. Mako karo itu perluang. Mako makro bang, kasabi di bola. Los terus gini. Ah, mengeluh aja na. Ya kuring si jaman. Doi situ. Ando. Nah biji gak ro? Dia kasih petua. Anggota aku bilang ke kabar. Jago mati gire mulai. Dalam. Sawa jana ro petua kira-kira ro. Oh wajahnya. Iya. Andra, mana daftar harga ke tu? Iya, Wak. Harga na. Oh iya. Daftar harga. Mate si Polo 50.000. Mate tomate 75. Mate materu 100.000. Bah, dalang yan. Komunitas Pagere Internasional. Disingkat PPKN. Doi tak memusang eh. Yan naman sempo-sempo Pak Tua. Sira tu hale. San daripada nama hati sapi. Oke, jadi nih. Tanya ke banyak main deh. Dia namanya lah dapat tuh minum segitu kopi. Harus kimele tu guru di Pagere. Iya, Wak. Mana main? Kalau dole di Pak gere-gere. Ustaz. Ah, tak sedih ni tak eh. Dia piwak Pak Gere. Ah, sekat motor runtuh sen. Ini petang kah? Oh, Indra Pak. Ah, wah cerita jajun ka. Aja aja. Berarti Palanya balik wajah anak ko deh, wak, apa, dama di tas untuk lauku. Ya ya. Makasih pas ya. Ustaz. Aron na tapos tas. Ah, di pa natubak ka maas. Ni kau buat dua kuntas aku. Yang keserak na. Angaro. Popana dua, si bawah luna, lihat lo malah bayi meng. Supaya li semua dah laku. Ya jadi masalah itu. Yang macam aku ya itu. Gara pakai tuh di pertama sekalian ini tongi. Oh, kamu pasti di. Kulina, lo tokak malai. Tengah buka pangali bedak nang kota aku. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Pak Ustaz. Hah, mau ganggu tutup kak seding. Hah, Salah sendiri kau hambatang. mana kau Pak Ustaz? Kumaktaro batawe hambatang ihlas ki.
bagi-bagian dan tay. Oh iya Pak Ustaz, sedang pengeka. Waktu kata kalau Pak kasih. Ini sila jadi rencana. Hindi makasapat tuwa matuwani sila mo pidipigaw anak salat. Basta kayo, basta kayo. Ninabigaw kayo mo. Kalupa ka Pak Ustaz. Dalaw na kali Mak Geri. Hancur. Tadi, kenapa tuh aja anak? Wah, minta mana tuh harga? Saya mau keroba. Tapi harga dokter itu tuh. Hei, aduh, coba kali ke sana. Coba kali ke sana. Wah, kalau kok sabi nanti gari, tangan bilangnya. Dokter saya dibuang. Nah, ambat tanah satu kalau pusat hina. Tangan lagi sabi nama matang. Dokter itu buang. Ini mana mita ka tuh? Enggak mana mata tuh sana ka tuh kupung eh. Alhamdulillah. Selesai si proyek. Depak kori. Bah, ngeramu apa koriku? Bagus, bagus, bagus. Kabar kundi. Narabi si betul utama. Ya kaya banggungnya lah. Iya. Mata pa yung pas itu napaka masuk. Iya. Udah jauh. Tahu na kali dik. Iya. Di pasal kumbe. Banyak pedang sandina penonton ini. Iya, Wang. Agaman to kelebihannya bang kungit nawa panat di keteningi. Aja mau garui. Aku mau busung. Kamera rolling action. Hei, Makun Raiko. Dek, baru ko siya Andri. Tapi na kena si Kak Rojul pelen. ha. Hancur kayaknya. Magero na dinuli ka andi garit tama. Hoy, ang alam sa buka tu. Demo ku. Tahu pa di tanah ayah dia. Dimana balik sa minuro? Ya demo ku. Dimana balik sa minuro? Memangkan diri kita. Tidak tak kasih lang. May siya magaling nino. Ba. Tiga sikat lawin nasa dendra kami so